Chris, kombo ntameze neza habaye iki? Ama jenda ke nayimse maganda basezeye sinakena napfutse. Cyambere kandi abashimiye ukuntu twabanye. Yaba muri bibi yaba no mu byiza ndabashimira. Ama kenshi nkunda bakorera kwizera kuvuga ko ikintu cyose kiba kuri nosi aba ari negoro y'Imana. Nanje narifuza ko umuvyeyi, narifuza kana twokina, narifuza kwitwa mama, kandi narifuza ko urugo rwanje rwagwitse, ariko siko byagenze. Siniyumvisha impamvu Imana itashimye ko urugo rwanje rwagwitse kuva mu ntango. Siniyumvisha impamvu Imana itiyumviye ko nanje birwa no guheka umwana, ariko kubw'ibyo sinojya umuhara Imana. Ndabishima ko nabihawe kuko Imana nimenye ibitubereye akaba ari vyiduha. Kubw'ivyo rero muzokwiteho, kumva nkuri ivyo mwasavye ngende, nibazaho ko amahoro azoboneka gusumba uko yari ahari. Kubw'ivyo muzokwiteho. Chris, ndiko ndabona bibiki. Tabona mongo niki? Chris, shade nashaka kuva ngaha ntibishoboka. Ivyo twakoze birahagije. Bazi ndakubwira umutima w'umukobwa. Iyo ubutanguje intambara, ugomba kumenya ingene bisozera. Ejo bundi wewe n'amaso yawe n'umunwa wawe si wambwira ngo n'umugore ndamwirukanye ndamukure muri rugo. Imipango yose napanze kugira asuke muri rugo. Si wayimpaye. Sivyo? Ubu ngubu ni uri kurampinduka. Cyaye nundi ndi kubona mu shusho yawe. Uri umuntu akuze cyane kandi azi ikintu n'ikindi. Uzi ko kahise na kubu ari ibintu bibiri bitandukanye. Kiriya gihe nayivuze ari muri kahise, ubu ni muri kubu. Shade nashaka kuva ngaha. Nakubwira ikintu kimwe ntukamenyere n'umunsi warimo. Jiyo mba mfashe ingingo igomba kubahirizwa ko mba nafashe ingingo. Kizira wo kumpindukiza ani mu rugo rwanje ngaha. Uri kunyumva? Ndavyaterekura kuyosha koshi utanga inzira agenda. Chris, nubu urashafata decision wihuse. Uzogeza guhomboka ryariga Chris. Haruye kabiri wawe wari kuyosha koshi. Nanje sindayirekura. Ntunyumva? Hariya. Amandazi biraza kumugora kwakira, mugabo nyine nta kundi. Araza kugerageza arazi ivy'abana uko biba bimeze. Sawa. Wowe ntacyo turasubira. Okay, bye. Sheri, umeze gute? Umeze neza? Ukashaho. Chaki bofre. Chamwirukanye sister. Sa? Byagenze gute? Ngo ko yafise ikibazo cyo kutavyara sha. None ibintu byo kutavyara birashariho mu gihugu. Ico nico kintu umuntu mwasinyaye mu mategeko mwopfa mukavana burundu. Ndahubwiye ngaha numiwe nahoze. Ariko jeje mva bitoba intambara. Ningene wagumye manura ngo ndamurya amahera. Umva ndi stress. Angela bibona ugiye kwirotruva amazi yarenze inkombe. Rero ndabikubwira. Iki nico gihe cyo kumurya amafaranga. Sa? Icyo tumva niki? Are you serious? Umviza ndakubwire hanje.
ntihagire umuhungu n'uyu umwe udusubira kwizera mu buzima bwawe. Urabona ingene wizeye bofre wawe ngo ntushaka kubabaza sister wawe, mugo urabona igihembo muhaye nico kumwirukana. Nawe koresha ubwenge, koresha ubwenge, ndiko ndabikubwira nje, ndiko ndabikubwira ukoresha ubwenge wewe. N'ahandi navyonze. Anje, oui, wahano. Anje, hakira nkubaza. Wowe ugiye uza kunsaba inzu twavuganye gute? Mabuda sindari. Urariha? Iriya ndaya nabonye yinjira ngaha. Ibahe? Ujya n'utubana. Urumva ibirara byose mu nzu wanje habaye muri home. Ibirara byose indaya ibinywa rumogi bisigaye bazwa mu rupango kwa Samantha. Ndakubaza. Umunsi uza kunsaba inzu ntiwaje uri wenyene. Umvirize ndi kumvugana nawe. Sinshobora kuvyihanganira ko mbiciro ry'umugani muri quartier ngo cumbika indaya mu nzu yanje. Uranyumva? Hako bikomeza kumera uko. Wofu muzinga ivyawe ukasokera mu rupango. Anje ndi kumvugana nawe. Nta mwanya wo gufyina atafise. Indira kwanza. Wega ko. So, kwanza. Urabona? Ndabira ingene kambaye. Kaba kiyambitse ubugufa kashize hejuru. Hewe, bakubwiye ko ngahanye bidandaza. Bakubwiye ko mu rupango wanje badandaza imibiri. None wambaye ko nkande. Ubaha nkande mbega. Nanaje kubanza umugenzi wanje. Abandi bo bagenzi ufise. Niko bakurangiye. Ntabwo turinda yari. Ningoga injira mu nzu tori ibyawe ugenda. Eda yirindira. Tumuka. Ngo maso genda. Genda. Anje. Niba narakubashe nkaguhinze. Nuko narakumwe ngo umwana warezwe. Ariko nimba abo bagenzi ufise. Sishobora kuvyihanganira n'umusi uyu umwe. Babarira. Nkubabarire. Umviriza anje nkubwire. Nta kavuyo nkeneye mu rupango kwanje. Ribi rya mbere n'irya nyuma usubira mu bino bintu. Udakeneye kurikiza amategeko yanje. Mvira mu nzu ugenda bakeneye inzu ni benshi. Ribi rya mbere n'irya nyuma usubira kukubwira bino bintu. Ureke kunkoroga mu bwenge. Kumbona umengo ufise ibibazo byinshi kubera camwe uguma wiyumvira kuri bijya bintu byabaye ejo muri hano Nitiro mu joro sinatoye nagira ngo ndaryamye bikanka habyuka icara nabuze hepfo nabuze haruguru n'ukuri guma niyumvira uriya mwana w'umukobwa ukuntu namufashe mu ijosi amusimbiraho wagira ngo nuruko ko rumuguye hejuru ariko ndavugane none uyu mwana ntava asanga bitanamuhama nkaba namufashe nabi kuri yakono azava mbabarira koko ningene uriya mwana twatwibaniye neza ariko uriya mukobwa nawe si umwana arakuze ibyabaye uwo ari we wese nta kundi bigenza mu gihe ubonye abantu polisi ije gufata umuntu muhira ivuga ko yishe umuntu uwo ari we wese yofatwa n'ibigumbagumba ugasanga arakoze bijya rero kubw'ivyo dusa ndatariwe nibaza ko azo gutahura kuko uri umuntu umaze kumva umuntu yakwiciye umwana wawe nta kundi ari kuvyitwaramo ariko rero ni gushima Imana kuba baramugukuye katacuramugira kubera kwishavu wari ufise ari gushiduka wihaye ibara mwana wa nuko
nukuri Imana yarakinze ukuboko pe nukuri amava nkora iryo bara hoho nanjye nari kuba numva ndi ahantu habi hamwe hakomeye cyane ariko ntacyo Imana ishimwe ndetse ko byagenze neza none se tugume twicaye hano nyene bandi wose mbukajya kureba bajya batwara aho babigejeje ibyo bitohoza koko ahubwo nyine najiwe nasa nkaho ariho ngiye kubera ko nta kuntu botubwira ko umukobwa yishe ujya mu madamu wanje ngo tuce turekerana uko tuvyemera uko kubera ko nibaza yuko nimba baramutwaye barakora amatohoza hama nibakora amatohoza barabe nimba icaka imwagiye kubw'ivyo tunamenye nimba umudamu wanje ari hehe byagenze gutiko ko nk'ubu nta n'ikiziga twabonye ntituzi ngo baramuhamvye ntituzi ngo baramutaye ntituzi ngo mu bisanzwe nta kuri kwabyo turabona je ngira ngende ndabe bajya abantu aho bakorera ku kazi ndababaze amatohoza hageze byose mbona umuco ndibaza yuko nza kuza nkakubwira uko byagenze hano kuri mwana wa simba nukuri mutima wanjye ubona uri hamwe je reka ngende huko reka ngende nja kuraba bajya abantu aho bakorera imanda babaze bambwire aho babigejeje ibintu by'amatohoza ego hama ureke gushavura cyane no kwiyumvira cyane genda urambwira uko bimeze ugarutse Mani mbabara ubwira mani ujye kuvumba kazibe Manyanga uraje nga ukasama ugasama ukimengana ivyo biraga aho uteka biko biratogota akomenya ndakubaza nk'ivyo bishatse wakoze kweri ubona gute ujya mukobwa zose kutwizera ako nje uje nsata rimwe na rimwe ako gute umukobwa adashobora kunyizera mani ujye umenya ko turi maneko international kandi maneko urumva utangiye guseka ubundi maneko international ni wa muntu ugenda wiyoberanye iyi misatsi none se wowe wajya gufata umuntu arega maneko cyeza zirazo mu bigo bisanzwe ariko maneko n'ubundi ntabwo ari umusirikare cyangwa umupolisi aba ari umuntu nyine ushinzwe kuneka hariya buri kimenyetso cyose turagifite ajejwe kumva ibyo twamubwira ariko Manyanga jaramba nimvuye ko wewe ufise ikibazo apana kimwe cyangwa bibiri nk'ubu unye nye n'inzu yandahiye avance yaraheze ngo ihera rimwe ntasubira kuryakira nk'ubu unye nukurondera avance tukamenya handi tuzoje mugabo nawe uguma uje ngaho wasama wiraba imishatsi gusa none bivuga ngo ntabwo wamuhana amafaranga yafate yavyansi nkungiye kurondera igitekerezo mwana umva kumbwira ikintu kimwe ufise ibishatsi nk'ivyo mwana wowe tekereza ibintu ku buzima wewe siba umva kumbwira sibyo tugiye kubana n'uriya mukobwa wabonye uruza afite Manyanga wewe waramwimvira kumenga buratonze undi mwana nkamva uko bwagiye kweri Manyanga wowe buratonze neza cyane ubana n'umukobwa wabandi gute wagiye ureka nkakubwira uriya mukobwa urabizi ko twamubwiye ko tumufungishije ijisho sibyo uriya mukobwa tugiye kumubwira ati rero dushobora gucunga nabi kandi wori mu kibazo tugasanga bakwishe sibyo ikintu kiza rero nk'aba intelligence sibyo ubu ngubu rero tugiye kumubwira ati rero kugira ngo utazahora n'ikibazo tugiye kuba hafi yawe tujye tugucunga umunsi ku wundi kugira ngo utazahura n'ikibazo sha wewe urabyumva ute tubane n'umukobwa w'abandi turi babiri umukobwa ntacyo bitwaye ariko Manyanga nasanze uri Manyanga kuva kera gushika sinzi ariko gusa sha nukuri Manyanga urwego rwo hejuru ukuntu twamubeshe akora byibuka reba nta kintu cyansekeje kimwe gusa nuko twagiye gufunga umuntu tukabura ahantu tujya kumushyira reba gufata umuntu ukabura ahantu ujya kumushyira ukamubaza harya iwawe ni
cyakoze kira kintu cyo cyaransekeje afunzwe nk'amanyanga ariko nawe nikufunze oya none we nafungiwe muhira none manyanga ubona ibintu bizohera wowe ukuri kurasara usakamba nk'ubu none nk'ubu ko bagiye badusohore mu nzu ega je nkumva nko ndateka imitwe planify hariya ubona biherera he igitekerezo cyanjye rero nyacyo tujya gutungwa n'abana bo batatu tugomba gutungwa na Chris arabizi ko hari impanga ya manyanga ugomba kumusopa amafaranga umubwira kuri gukemura ikibazo kibiri ya mpanga ya manyanga ko yakamejeje kiri kunyumva hari impanga ya manyanga yira mpanga ya manyanga rero igomba kuri koroza wowe ugomba kujya waka amafaranga kwambwa ati ya mpanga ye rwose none yageze no kuri gereza yaje gutera kuri gereza ije kuramura impanga ye aho ngaho kuvuga ati nabikavarinze ariko byarangiye sana amafaranga nge guha abacunga gereza sibyo ako ngaho kakaba uyu munsi tukari tujye kura mukobwa urabona ko twamujyanyiwe twambwiye ko tumufungishije ijisho urumva ura mukobwa rero kuba tumufungishije ijisho tugiye kumubwira ko ntabwo twamwizera tugomba kubana mu rugo kugira ngo atazajya n'ikindi kibazo bakabitubaza tubiwe tuza Abel rero nawe oya ndakubaza ahubwo uje mukobwa none nk'ubu nuko nyine twamuhenze kakana twashika ajya mu nzu ngo niko guma kamuraba dufate nk'ubu kamwe natagira ubwenge bwa karawe gacicomoka bizoherera hama ikindi tuzogenda kuba mu rya mukobwa turi abahungu babiri kandi ikibi cyaho ureba abakobwa umva rero karanakazi ariko ibyo bakobwa tuvuye icyo gice watemeye Abel rero Abel ugomba kuba umwavoka international yego umubwira kuri gukurikirana ibibazo by'urugo rwiwe nkamenya imva n'imvano buri kimwe cyose cyabaye ku mugore wawe abakiri kiza cyabo rero iyo winjiye mu bibazo byabo ntabwo uri vuga ngo wama ngoma kare we apfa kwishimira wowe uzagenda uri clair kaga Faransa nagakoyera uri clair ntabwo yabura na gutya kugira ngo amenye amakuru kandi arakeneye cyo twambwiye umugore ko yapfuye cyangwa ubone aho twavuze ko yapfuye ariko ntabwo wakiramo ko yapfuye ko muri gikora amaperereza kandi none abo bose sha kandi tuvuze byo kwa Abel mengana ivyo nibindi nibyo wamuginga kamusatsi ko Chris yachampase nka nimi sha manya cyaka kantu mugiye niko gusa rero niyo naringiye ndahahevye kanchemwe ku bunyene kwa Abel hama nchimva kwa Abel ndavyo bwira mugabo gusa ayo manyanga yawe ayo mbabare ndebega ukuri ko Imana barajya ngo wari ibiryo by'umwana cyari umwana wawe reba kakadiki ako iyo shati wayitiriye mwana oya mbabare mbwira uzukufite tubondo wajya ngo nutwingurube wajya ngo nakagurube kabwegetse bego tubondo ako genda yo Karibu. Nahora neza. Karibu ngaha. Umeze neza Yego turashima ni mpore namwe. Sergo ni yawe yararuhutse. Enda mukene Ndamubahamagarira rero. yego Karibu. okay sawa yego sana Ego na umeze neza nibaze ko mama mwanyibutse ya
yego nakumenye ahubwo nari mvuye kubaraba ku kazi kugira ngo ndababaze kuri ya dosiye ya wa mukobwa maze gutora ngaha menya aho ibintu bigeze menya aho amatohoza muyagejeje kubera ko kuva mugiye ntimwatubwiye ngo bimeze uko twashaka turabe n'aho afungiwe turabe uko amerewe ntimwatubwiye ko madamu yapfuye ntimwatubwiye nimba baramuhabye ntimwatubwiye nimba ikiziga kiri muri morgue kugira ngo dushobore kubona umuntu wacu tumuhambane iteka ibyo byose byari mu bintu byari byatuzanye hariya ukazi kugira ngo tumenye uko ibintu bimeze kuko nka twebwe nk'abantu nka twebwe na mama w'umwana ntituramenya umwana wacu bimeze gute ari hehe niwapfuye tuba dushaka tumubone bo ibyo uvuze nibyo ndakumva kandi mushingana ariko ukuntu systeme dukoreramo urabona umuntu afashwe nka kurya turanze tukamushira ahantu kugira ngo tugire amatohoza yimbitse dosiye nk'izo ni dosiye ziba zikingiwe urumva si dosiye umuntu ashoka atama umutwe turabanza tukagira ama planification tukagira ama equation menshi urumva en fait rero icyo nashatse kukubwira nicyo cyari cyatumye nza no kubaraba igituma utamubonye mu busho ni ku mpamvu y'uko ushaka usanga banamugirana nabi ugaca bamwica amatoza ntituyamenye sivyo ariko ni muri iyo ntumbero twabanje kumubika turamugira security kwiye hama kugira ngo tuze kurondera ama information kubijanye n'umugore wawe hama ni kayuko uyu yabitwaye umwamama wiwe okay rero kuri iyo mpamvu twatuje kubaza ibibazo bimwe okay uno munsi twagute ariko mama tuganire gato ujye mutwaravuye ngaha vuga mubonye gute ibintu avuga ubona ari ibintu biri serie ariko kamwana wene wabonye ukuntu mubaza ikibazo ku kindi agahita yishyura ibintu bitajyanye n'ibyo wamubajije none ko wari umuherekeje nta bindi bintu yaba yongeyeho kukubarira ikada ndamuherekeje ndagerageza kumubaza ndamwinjira neza kugira numve ko yombwira dosiye numve ko yonambwira nk'umuco kuri wa mukobwa wawe tumenye nimba ikiziga ciwe kiri iki ndabaririza numva amajambo ambwira nta muco urimo ndashaka kudoma ko nyene ambwire ngo bimeze uko ndacafise amakenga menshi uriya muntu ntabwo ari uwo kwizerwa ahubwo uko nguko nyene ubivuze tegezwa kwishikira ukaguma ukurikirana rero ndiho uwo twabuze ari uwacu bariya baguma barondetse abonyene kubera iki nawe utahishikira ngo banze ngo urabe aho babigejeje abantu ntawo bizira cyane gusa rero nenda muguriye agacupa hagiye ukabare kabarasoma n'akabrojeri haje nyene asigara kanwa ariko impamvu nabigize ndashaka kinambara impuzu ngenda haje ndabe naheza ugasoma agiye ndamukurikirana bukebuke kugira ndabe neza na neza ahantu agenda ku kazi kubera ko uguma umuntu abyizera buke wawe ndamukurikirana bukebuke mpaka menye ngo akorera he